Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kini kita coba belajar suratul Baqarah ayat 261. Ada Macir Ramlah Abdullah di Malaysia. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Nih, Maci, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu satu biji menjadi 7 rangkai menjadi 100, jadi 700, Maci. 1000 jadi 700.000, coba. 1000 jadi 700.000. Apa sejuta jadi berapa ya? 700 juta. Itu perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Silakan Maci, Mas Sadul. Tahun Maci. Siapa buka radio? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathalil habbah. Jangan kamasali, nggak ada linnya. Kamasali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Iya. Kamasali habbatin. Kamasali habbatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulah. Ya, Gus. Fi kulli sumbulatin mi'atu. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Memang baca di sini kalau cepat-cepat kesandung, agak tenang di sini. Iya. Di sini ada fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bagus. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Ya, Maci. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. Tapi ada catatan, ada syarat. Harta yang diberikan untuk di jalan Allah itu tidak dalam keterpaksaan, tidak ada bahasa ungkapan yang menyakitkan yang menerimanya. Jadi ada yang ngasih tapi gitu bahasanya, menyakitkan si penerima, nggak boleh ya. Nah ini, kalau itu dilakukan maka ada pahala yang besar. Ajruhum inda rabbihim, ada pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu
ma anfaqu mannan wala azallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim Khaw. Wala khawfun. Khaw. wala khawfun Khaw. wala Khaw. wala khaw Bunyi khaw O, bunyi O. khaw Khawfun. khaw khaw How many? wala How do you how? wala Mhm. wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Salah Ustaz. Ya, nah. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Zai. Wala hum yahzanun. Ini lagi masih. Wala khawfun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang baik serta pemaaf, penyayang, penyabar itu lebih baik daripada kau sedekah tapi disertai dengan sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau ngasih ya ngasih, jangan kamu kalau nggak saya kasih pasti melarat. Kamu pokoknya menyakitkan si penerima, nggak boleh. Ya, qaulum. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin Dengan yatba'uha. soda. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min soda. Ya, qaulum. Soda. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum Khairum. Jangan khairum. khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Ada. Tak nampak tulisan ni, Tak nampak. Ya. Ulang lagi, Makcik. Ulang lagi dari qaulum. Biar nampak. Qaulum. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin khairum Iya. khairum min sadaqatin salah khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Iya, ada. Ini mad iwad ya, dua patah dibaca satu juga dihentikan. Kan ini iya ini namanya iya pengganti alif, iya maksturoh. Walaupun fisiknya iya, tetap ini alif. Ada, makanya dua patah dibaca satu juga dihentikan mad iwad. Kenapa? Dengan iya ini ada ini grammar ya, nanti dalam belajar nahwu dan sorof ada seperti ini ya. Ya wallahu Maci, wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sedekah kamu jadi batal karena kamu mengasihinya disertai sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang kurang bagus ya. Kalau seperti itu, seperti orang yang ya kalladzina yunfikuna malahu, seperti orang yang mengasih tapi tidak rela. Karena diungkit. Ngasih aja. Sedekah aja. Cuma jangan diungkit-ungkit. Kalau diungkit-ungkit itu nggak ada pahalanya. Ayo Maci. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqat. Sodako.
Sadaqatikum bilmani. Sadaqatikum bilmanni wal adha kallazi yunfiqu malahu ria'an, ria ya. Ria'an. Jadi ngasih tapi disebut-sebut. Itu kalau ngasih disebut-sebut berarti bukan karena Allah. Kalau ngasih ya ngasih, tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan pernah tahu. Ini bukan, ini disebut-sebut. Oh, saya kalau nggak ngasih mah nggak, itu orang wah repot deh Pak. Untung ada saya. Nah, nggak boleh gitu. Tapi kalau orang lainnya yang nerima misalkan Maci Rehan ngasih, saya yang bilang nggak apa-apa, itu lain cerita. Itu terima kasih Bu Rehan, terima kasih Maci Ramla, Maci Wanti sudah membantu pesantren kami. Ya, itu sebagai ucapan terima kasih dan untuk memancing yang lain biar berinfak juga. Ya Maci? Riaan ya. Dari ulang lagi sini. Kaladi ya, kaladi. Kallazi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin Jangan sama Ji. Maci itu bukan salah, ini salah lahir. Jadi baso ada huruf-huruf yang berbeda. Ya. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabu fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Pinter, solda. Jangan salah ya Maci ya, solda. Kemudian ya, solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Iya Maci. Famasaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa'asabahu wabil fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Maci, wa masalul. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Iya. Mardatillah. Boleh. Dari mardatillah. Mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha pendek birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Iya. Fa'illam yusibaha wabilun fatal dengan fatal. Fatal. Fa'illam yusibaha wabilun fatal. Iya. Wallahu bima ta'maluna basir. Basir sad ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sar fihi nar fahtarakat
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Makcik. Ayawaddu. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil Jannatum. jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Min tahtihal anharu. Diulang. Min tahtihal anharu Lahu fiha. Ya, lahu fiha. lahu fiha min kulli samarati wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Masya Allah, pandai masih. Terus fa'asabah. Fa'asabaha i'sarun fihi fihi narun fahtarakat. Fahtarokot Maji. Maji bukan nggak pandai nih Maji. Logat Malaysianya. Bukan pahtarakat Maji. Pahtarokot Maji. Fahtarakat. Fahtarokot ya Maji. Fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Fahtarokot. 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 Tarokot. Fahtarakat. Nah iya fahtarokot. Jangan pahtarakat ya. Fahtaro ini bunyi O. Fahtarokot. Fahtarakat lah Pak Ustaz. Fahtarakat. Fahtarokot. Ulang lagi ya Ustaz. Iya boleh. Boleh Maji. Fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Iya, fahtarokot. Fahtarokot. Kaza. Fahtarakat. Kot, Maji. Fahtarokot. Maji. Fahtarakat. Fahtarakat. Fahtarokot. Kalau Maji kan fahtarakat. Fahtarokot. Ini ro sama ko, ini bunyi O ya. Ini bukan pahtarakat, pahtarokot Maji. Pahtarokot. 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 Diulang-ulang ya Maji. Ini aksen daerah ya Maji, negara Maji. Seberang kayak gitu. Rohnya jadi A, ra. Fahtarakat, jangan pahtarokot. Torekot, torekot jangan torekot, jangan torokat. Fahtarokat. Fahtarokot. Fahtarokat. Iya, fahtarokot. Tarokot. Fahtarokat. Fahtarokot. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Terus Maji, ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayam terbalik wala tayammamul khabisi bisa bukan hobisi iya Cik. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum bi akhidhihi ya walastum bi akhidhihi tomnya ditahan ya Maci. Walastum di pasapawi. Walastum bi akhidhihi illa bi akhidhi panjang Maci. Bi akhidhihi bi akhidhihi illa an tu'midu fihi illa ikhfa illa an tughmidu fihi. Ya, ulang. Illa an tu'midu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra
Ya. Setan itu selalu Asyaitonu menakut-takuti kamu. Jangan sedekah, jangan memberi, jangan nanti kamu miskin, nanti kamu habis. Nah itu. Padahal orang yang bersedekah itu Masya Allah nggak pernah akan habis karena Allah Maha Kaya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya Maci. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa Pendek. ya'murukum. Ranya pendek. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa Jangan buru-buru. ya'murukum. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan min fadla. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Terus Maci dari Malaysia nih lagi ngajar. Yuk til hikmah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jangan hai Maci, khairan. Khairan ikhfa. Iya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Bagus. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bagus Maci. Terus. Wa ma anfaqtum. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma lizalimina min ansar. Wa ma lizzalimina min ansar. Ya Maci, intu bedu. Intu bedus sadaqati fani. Panjang. Intu bedus sadaqati fani'immahi. Konya panjang. Intu bedus sadaqati fani'immahi. Wa in tuhfuha wa tu'tuhal fuqara'i fahuwa khairul lakum. Ya. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Baca. Laisa 'alaika. Laisa 'alaika hudahum. Dia laisa 'alaika hudahum walakin ya. Laisa walakin. Ulang lagi Maci. Laisa 'alaika hudahum ya Maci. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiqu min khairin anfusikum. Fali anfusikum. Fali bukan wa. Fali anfusikum.
Wa ma tunfiqu min khairin fali Wa ma anfusikum. tunfikuna. Nanya ketinggalan, Maci. Wa ma Wa ma tunfikuna. tunfiqu min khairin Wa ma fali tunfikuna illa. Ini, Maci. Bukan yang bawah. Ini. Wa ma tunfikuna illa oh, btigo. Iya, masih ada. wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Iya, baru bawah. Wa Wa ma ma tunfiku tunfiqu min khairin khairin, Maci. Khai. khairin Khai. khairin khairin Iya, khairin. wa ma tunfiqu min khairin waffa Jangan. Idgham, ilaikum. Maci. Idgham bigunah. Min khairi. Ke ye masuknya. Khairin Khairi, iya. wa ma tunfiqu min khairin waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Lil fuqara. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh Yahsabuhum. Yahsabuhumul. yahsabuhum Yahsabuhumul. Yahsabuhumul. yahsabuhumul jahilu aghniya'a Minat ta'affuf. aminat ta'affuf Ta'rifuhum. ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin Khairin. Khai. Min khairin. Iya. khairin Aha. wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil bali wan Bil laili. Bukan bil bali, bil laili. Orang-orang nahar. yang menafkahkan hartanya di waktu malam, siang, siro, nampak ataupun tidak nampak, bagi mereka palahum ajruhum inda rabbihim. Ada pahala di sisi Allahnya. Gitu ya. Jadi boleh sembunyi-sembunyi, boleh kelihatan orang, tapi niatnya karena Allah ya. Alladzina. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina, ini tentang riba. Orang yang makan harta riba itu sama seperti orang yang kemasukan setan. Ya, nggak sadarkan diri kayak orang mabuk ya. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumu, tidak bisa berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kesetanan, kemasukan setan ya. Ya, alladzina. Alladzina ya'kuluna riba la yuqatiluna la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Pendek Maci. Minal mas. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Bukan, pendek. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Iya, bagus. Kemudian Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal bukan. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Riba itu kalau saya minjem uang 1 juta sama Maci, kata Maci boleh. Nah, pinjemin Ari. Nanti kau bayar 1.500.000. Nah, itu riba lebihnya itu. Jadi yang boleh gimana kalau secara hukum Islam? Kalau saya minjem sama Maci Rama 1 juta, nanti
Pas saya kembali, Maci, ini utang saya bayar. Terima kasih, Maci. Kata Maci. Kok dilebihin jadi 1.500.000? Nggak apa-apa, saya rela, saya ikhlas. Itu halal. Itu ya. Yang haram itu yang ditentukan. Apalagi apa mutu, apa yang berlipat. Utang 1 juta jadi 2 juta berlipatnya itu ya. Ini ekonomi kita ini perbankan kita nih. Kalau seperti ini udah riskan, ngeri. Ya. Wa ahallallah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jangan riba. Seperti ada K-nya, Maci. Riba. Riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Faman ja'ahu ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullah, Allah akan menghancurkan riba, wa yurbis sadaqah, dan Allah akan menyuburkan orang yang bersedekah. Jadi memakmurkan. Ya, yamhaqullah, Maci. Yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakah. Ya, wa atuz zakat. Wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Wala khawfun alaihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Maci. 278. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wazaru ma baqiyah. Wahai orang-orang yang beriman, ya wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli ribamu kalau kamu beriman kepada Allah ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba. Ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Terus wa in kana, Maci. Wa in kana zu usratin fanadhi. Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Terus, Maci.
Ya ayyuhallazina amanu Idza tadayantum. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidain. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Islam itu hebat ya. Jadi kalau kamu mengadakan jual beli atau hutang piutang jangan lupa untuk dicatat. Ya, dan ada saksinya. Yuk wal yaktub bainakum. Wal yaktub bainakum katibum bil adal wala ya'ba Wala ya'ba katibun. wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullahul Bukan. falyaktub. Bukan hul, Salah. bukan. Bukan. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Ayo. Wala wala ya'bakatibun ay yaktuba kama 'allamahullahu falan yaktub. bukan falai. Fal yaktub. Salah. Mati. Salah. Ambil mana Pak Ustaz? Dari sini. Kama 'allamahullahu falyaktub. Kama 'allamahullahu falyaktub. iya. Wal yumlilil wal yumlililladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhan minhu wala syai'a. yabkhas, bukan yabhas. Wala yabkhas. Iya. Wala yabkhas minhu Yabkhas. syai'a. Wala yabkhas. Wala yabkhas minhu syai'a. Fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan fa in kana alladzi 'alaihil haqqu syafihan aw dha'ifan aw la yastati. Tadi jadi gitu ya, jadi panjang kalau ini. Tadi au la yastati. Iya. Au la yastati'u ayyumilla. Au la yastati'u. Oh, jadi baca. Au la yastati'u. Au la yastati'u. Ayyumil. Ayyumillahu wa falyumlil. Fal yumlil di sini. Enggak lilil lagi. Fal yumlil. Falyumlil. Waliyuhu bil adl. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu. Wali agak susah Maci di sini ya. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl. Nah, Maci. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu. Wali enggak ada double di sini. Waliyuhu. Waliyuhu bil adl. Hu-nya panjang. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil adl. Ya, Maci. Ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu. Bukan. Waliyuhu. Enggak double. Waliyuhu. Dari sini. Dari falyumlil. Falyumlil waliyuhu. Falyumlil waliyuhu bil adl. Adil, bil adil. Bil adil, adil. Bil adil. Bil adil. Wastashhidu.
tashhidu syahidaini mir rijalikum. Fa Fa illam yakun, illam ada fa saksi dua orang illam laki-laki. Kalau nggak ada dua laki-laki, perempuan ya. Fa illam yakuna rajulaini, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan wa mra'atani, mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkir, fatuzak fatudzakkir, fatuzakkiru ihdahumal ukhra wala wala ya'bash, ya wala ya'bash, wala ya'bash syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw sagiran kabiran idhar, sagiran, an taktubu an tak antaktubuhu, an taktubuhu saghiran aw sagiran, jangan kabiran sagiran, sagiran aja, sagiran. saghiran Mm-mm. an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali Antaktubuhu sagiran au kabiran ila ajalih. Zalikum zalikum aqsutu aksatu, aksatu. salah Iyo, salah. zalikum aqsatu Ya, aksatu indallah. zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijarah Illa an takuna tijaratan illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaisa alaikum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabayatum wala yudar. wala yudar Ya. wala yudar katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Nanti kita teruskan 283 sampai akhir ya Mas ya. Itu ayat-ayat terakhir agak panjang dan harus dinikmati. Kayaknya ini masih agak panjang. Alhamdulillah. Terima kasih Maci sudah pandai. Insya Allah mudah-mudahan setelah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa terus ya. Tidak seperti orang yang mau ngaji takut, yang ngaji-ngaji ya. Maci alhamdulillah nggak ada takutnya karena memang belajar nggak usah takut. Saya ini buat tak takut buat muka tak malu. Iya. Ngapain takut, ngapain malu Maci ya. Yang penting selamat tuh di akhirat kita ya. Namanya tak pandai kan, jadi kena buat muka tak malu lah namanya kita nak belajar kan. Iya kalau Maci. belagak pandai nanti susah lah. Ya belagu-belagu ya Maci ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.